Popularni pevač Đani nakon teške povrede progovorio je za 7. silu tik pred nastup. Odmah smo primetili da je lepo raspoložen, pa smo ga upitali kako se osjeća s obzirom na to da se polako vraća nastupima. Već sam bio na jednom nastupu, ali u Beogradu sam prvi put posle ovog mog vinog skijanja i lomljenja, što bi rekli, ali dobro, hvala Bogu, ja volim uvijek dođem. Ovo je moja priča prava, ja volim kafanu gde su stolovi, stolice i to, ali šta ću, diskoteke. Kako Đani ističe, imao je velike bolove. Uvijek odmor, imao sam svo vreme ovoga sveta, ali bukvalno kako legneš, malo se okrenem, kao da bolove sam imao, stvarno, mnogo velike bolove sam imao, ali dobro, sad makar nemam bolove i to mi je najvažnije. Pevač se sada našalio malo i na svoj račun. Možeš se podignati ovdje, dobro je do sada, što kažu kao ovi moji drugi, možeš sad bakšiš da uzimaš kod mene. Zanimalo nas je i ko je bio s Đanija kada su kolegi u pitanju. Dosta se javilo, dosta se nije javilo, nikom ne zamerno šta će. Otkrio nam je i kako je izgledalo slavlje za 28. godišnjicu braka. Pa lepo, muškarci su bili kod kuma na momačko veče, ja sa čerkom, sa snajkama, sa unucima, bio na ručku. Eto, tako je završila 28 godina. Ja sve mislim da nam je 29 i kao do godine ono slavimo kao 30 godina, ali ona kaže, alo gospodine, 28, dobro. Đani se dotakao i Eurovizije te istakao iskreno svoj stav. Pa najiskrenije nisam gledao zato što sam baš bio tada na nekim terapijama u Sloveniji i nisam ni stigao da gledam, iskreno. I ono, bukvalno sam onda dolazio tamo i legnem u pola 8, pola 9. Kao deda, on se je rano zbog tih vežbi i svega, zbog toga i... Takođe... Sad imam drugačiji život, sad moram da... Znači novi Đani? Pa novi Đani, sad mora da se vratim da budem stari Đani. Kako ističe, princ veoma lepo peva, ali Đani nije imao prilike da prati Euroviziju, evo i zbog čega. Onaj dečko lepo peva, koliko ja znam, mislim, žao mi što je tako ispalo, stvarno najiskrenije nisam pratio. Za kraj smo ga upitali da li planira da napravi jedan veliki koncert. Poravim ako Bog do kraja godine imam par i više pesama da uradim i da opet ponovimo do iduće godine i na Renulitaš.